amwe matongo imazi myo kutula moti serikali kwa kuwe makosa matambya kusiya kila kiendesha kahola itina wami kuvika 58 ila ivukuitwe. Na musi umwe kuma darajani mutitwandi kwenda matethegwe kuiva kimanza chambe wa milioni 3.4 na manewe mwe wa mwendwa woma vikiye kumuthomosia. Vilingi wa Mauvoo. Ni na ukethiana na uthocha nyonito wa Robert mutukuna kienterisia mwende etwalila Mauvoo wa kwanzia ya meko. Tuambia Mauvoo maitoni kana muvea wa uiti kaunti ya Masaku niwe kama walioku nthini wa walanio wa uiti sivitali ni sia level 5, level 4 na level 3 walaini nthi meithi wa maye vandi vinini mbe wa matanamba ukwata uiti kana ilaita wa consultation fee. Uni kuyana na minister wa uiti kaunti ya Masaku Dr. Daniel Yombia ulawa elesea kana kilelo kinene cha kwikia mawalukwa ne kwikithia kana mwene nthi ni wakwata uiti mwailu Daniel Mwongela na Mauvoo. Minister muveani wa uiti na wima wa mwiva kauntini ya Masaku Dr. Daniel Yombia na naandikima Mauvoo vanza wa sibitali wa Machakos level 5 ni waelesekana mambisie isiso hii nikienda kwa ilia walani wa uiti. Kenya yonde kila facility kila muwa uenda hospitali nuiva kadhanguli kana kaindo kanini kuatia nondo ibitukithitwe kwa miao. Na ila tunasisi miao ya Masaku twethi ya miao wa mwaka wa ngilile na miongwele nemwe 2021. Yes, nuwa betukithisia wa siati lili hospitali wa level 5 uibithasie consultation fee silingi ya yimwe na miongwe 5. Na yo level 4 zaile kuibithia silingi ya yimwe ya consultation ithimo itebo, na level 3 zaile kuibithio silingi miongwe 5. Ni gavana isie twambe tuekane na level 2 indi level 3 consultation ino ya 50 shillings kana silingi miongwe 5 enda uive na nduka ive cash iba kwa pay bill nikana tutonye ukwata mbesa itweke sindu ingu mutabia nikana imagine kwe level 4 iteko iba kindu mwauno komete hospitali mwauno kuya mwauno kuthamba mwauno kunewa ndawa na yuma hospitali atekindu na kima uibite yuthe nosu niwo yo tuma wewe ndawa cia wa itwika ianite ingi ni walesekana nemekwitha maiso ivya kadi si mwana na ile ikunewa ekalimava kaunti ya Masaku nikienda kumabathukania kuma kwa alame umanza na kuko mantha uiti kaunti ino ndailesekana utalo munene wa ene nthi withite nduma kaunti cia nza unula wetete unyivu wa ndawa watie nikana nao kaunti alama tuthiukite na mwange maiku wa ndawa kwa uyu twekilia ngavana ila waete ndawa mwatangaza mwasia ndawa nisiukie au makongeleka kundu kwili kwa utwetikila na ngavana ati lili kwambia juu kuinambe andu maitu maive ndawa isu indi nituseuvya card special ya mundu wa Masaku nikana mundu la wanza ukite kunywa ndawa kukwito ilati uwite nundu nithitu supplement ndawa ithi na akiaka iva tofauti na andu Masaku numekwika wenda imose kadi andu meyandikithie NHIF nundu gavana nukuthina muno pyo andu mayasia na maivie sibitali la makoma na kakadi ka NHIF ethano ivite ngili 6 kwa mwaka kakadi kuke kwivia kila kindu chonthe na indi yu andu maitu nundu yu mama nienda wani siamana male yakosa kadi ya NHIF na wathi waitwa NHIF nithie kutwiva nikana ya twiva mbesa isu tose ti muthoe ndawa kondu mbaitu andu meyandikithie NHIF andu mathi sibitali maikaive mbesa cash maive mbesa hivi katika pay bill nikana manewe receipt na wamina one wa receipt uinewa ithimo siaku uinewa ndawa siaku yu masibitali ma level 5 makethiwa maivithia silingi ya yimwe na miongwe 5 sibitali sia level 4 maivithwa silingi ya yimwe na lama level 3 silingi miongwe 5. Daniel Mwongela, Mutongoi TV, kuma wa sibitali ni wa Machakos level 5 kauntini ya Masaku. Musi umwe kuma utoini wa darajani wodini ya Mutitwa Ndei Kibwezi kaunti ya Makueni nuendei ya kuikaila serikali atongo imaki utati vomwana andu mango ya ulau kumatethesya kuthika umawo kwa isiitwa James Nsioka Makao ulakoviki ya kiku chake mwaine wa 11 mwaka muvitu wa mutavania wa kanisa wa Deliverance uvonge wa darajani mwi wake withitwe usiitwa nyumbani ya kusuvia miyako nundu wathie wambe wa milioni 3.4 ila mekwenda matethe iwe kuivanikana mamuthumu sie Keni Mulinge ena Mauvoo.
Nindi ni waumbano uwa kutata kumandha usungio wa mbeza siya kumia mototia James Nzioka mochari ula watu we musi kwa utoni wa darajani mototo wa Ndini kaunti ya Makueni. Valama anayeumbo la mototia Nzioka tawawaye vindani ya mbe mwini wananama kama vitu valama asangi silingi lima nanana akwata uwiti na eti kilo kusokethea musi. Indi wa uwa musi wakia mwini wake ndabala wa dhinzio kutata kumuita indi asite wana ati wanidhayu mwini we 10 kama vitu. Kwa umoja wa kijiji na marafiki na serikali mahali iliweza kufikia, tulifanikiwa kulipa bili ya kwanza. Akakuwa ametoka hospitali akapelekwa katika chumba cha kuhifadhiwa ili aweze kurudia tena matibabu. Ilifikia mwezi wa 9 akarudia matibabu yake, maana alikuwa amefanyiwa upasuaji katika tumbo yake, maana ugonjwa uliweza kuaffect digestion system yake, haingefanya kazi mzuri. Baada ya kumregesha tena hospitali, aliweza kulazwa na complications zikaja. Ikifikia tarehe 26 mwezi wa 11, mzee aliweza kuaga saa 9 ya mchana. Kufikia kikuu chake sivitali numwala we kaunti ya Masaku, musi wa mototia Nzioka wa taito vakuvi silingi milioni 3.5. Valaitu na wakikuu chake mwe wake wa dhamiwe nombani ya kusovia miyaku ya Montezuma, kaunti nesiwa Masaku. Ndini wa ilungu ya mbewa 500 ila mwe wa Nzioka idhito nombani ya Montezuma. Mwana wa mototia kito elese kila mthanta mendeka silingi li umwe vala kufikia oyume kwenda kambewa silingi li ya na imwe na miongo 5. Kwanzia tarehe 27 bili ikaanza kujihesabu, na kila siku bili yake inahesabu 1000 kila siku. Ukipiga na miezi 5, bili ya mochari peke yake ni 150 na tukielekea 170 sababu ya expenses zingine zenye tutakuja kuweza kulipa tukipewa mwili ili tukazike. Tukirudi upande wa hospitali, aliweza kuacha bili ya milioni 3.4 na mapeni kadhaa. Katika hii bill tuliweza kuchanga pesa na tukalipa 171,171. Mwili wake uliweza kuzuiliwa, atungeweza kupewa ili tuweze kuzika, kwa sababu anayekudai ni mpaka mmalizane dini yake ili muweze kuingia katika umoja wa kuachana vizuri. Anduma musi wa Nzioka memwamba na ngwatano ya tavanyalama vikaomba noni uwa wa kwambililia. Maji ya serikali hatongu maki utatiwa mwana alama kanisa kulikela kati angaloma kwa totethio wa kuthio musi mwe wa mototia Nzioka. Tuungane pamoja, tuongee na sauti moja, tupese kusimama pamoja, tusapoti mchungaji mwenzetu ili akaweze kumzika na amani. Ndio maana tuko hapa na tunaomba msaada kwa kila mtu, na tunaomba msaada kwa viongozi wa kidini, tunaomba msaada kwa makanisa yote, kwa madhehebu yote, kwa viongozi wote wa makanisa ama viongozi wa dini waingilie. Ukule uyo kumavala pe patron wa olanyo wa dhome wa kamba Dr. Willy Sungwa ulawa vikaomba none ukutata kumandha usungio wakio chamusi uwa Nzioka. Pesa niliosikia milioni 3 na tunavyoona vile palivyo hapa hakuna ukongo. Nyumba hii haina lolote. Mama ni huyu analia usiku na mchana. Nyumba hii ilikuwa hata maji, tumeleta maji hapa Bombe. Umesikia? Kwa hivyo tunaomba serikali ile ambaye tunajivunia, viongozi kaunti yetu ambaye inaongozwa na gavana wetu Sini ya Mtula na waheshimiwa wote waangalie imboma, manake hakuna otherwise. Ken Mulinge Mutongo TV kumadarajani mtoto wa Ndeki Bwezi kaunti ya Makueni. Aini tikwatia kana kiyo cha musiusuniki wikana maithethe gwanikana mabikiye kuthomosia mutavanio su wangai. Twili kama ondone maki utetinikana ngwatanio ya Azimio ni yatangasa maandamano mesiokethia matukweli mamwai ukite wakatano umisikume ya serikali yani sia monyungu nyesio onthe alateti maulei methitwe mainene ya kwisala miateanio. Azimio yeweta ni ukunikiliwo kwina uikithio kana serikali ndina wendi musio unenaniani ula uvangithitwe kuendeya na kwou no nginya isukumwe kwianisya. Benjamin Mwaka nukuelesya. Wakeli ukite ni wo muthenya ula ateti maulei matusila maandamano kusiogethia na savali ni vamusino ilo ivevoka
kwanana na mwene kivilo nza manene ya Azimio Wycliffe Oparanya ni kana vaingo wananyo ona omwe kana silikali thina wendi musio wa unena nyinangaliko ulei kele musukumo wa sindu sia vatangalamani ya mikaleta madhowa mamo tu stima na mauta siende kwikinia silikali o ikilitie nda yuno ngina wasia wa mwene nthi wiwike ingi Azimio ni athingila vayundu nena nyau uende ya silikali itamvetangite muyumbe Adan Keinan timoni yake chumani kiwetu nzama vamwe ni nawe tie dhine itikila na kukonya withianu wa muyumbe Keinan timoni ya silikali na muyumbe David Kosing timoni ya Azimio. But we have chosen as the leadership of the two coalitions in the houses that for us to resolve this matter and move forward and progress this engagement, we shall be referring these matters to the leadership of our respective coalitions with a view to having it resolved as soon as possible time. Chama cha Kenya Union Party KUP kuisila kwa mutongoi wa cholo na Governor West Pokot John Lonyangapuo kiweta choki silikalini kuisila wiwano white na wakula na kwa umo yumbe David Kosing ndeza kuthionena nyani ta memba wa Azimio. We have not sent Honorable Kosing. Nobody has endorsed him to join that bipartisan. Maybe he delivered himself there. We are not party to that. Zama pamwe ya mbunge ila silikali na ngaliko ule molo tete yungamia unena nyau ivaniwa kukoma na kwe uni mala maunduko utamaito mavaniwe kunena niwa. He is not a member of Kenya Union Party. Neither is Oparanya mandated to speak on our behalf. Like I mentioned, after the lapse of the period that was required by law, we began the process of exiting Azimio. I want to state we categorically, like I mentioned, our party has dissociated herself completely from the issues of demonstrations and attack of war with the Kenya Kwanza government. So if you see Honorable David Kosing, he is on his own. He has not been mandated to speak on our behalf. Vilingi wa Mauvoo kumavamusini wa Ilovi nye nita wa Benjamin na mwaka. Enendi ni makulu meyumilasia kuatia na kukwata mvalua maitheka sio sia utiwa kana ngundu ukulo ni kuma kwa Sylvester ambaye ulani obisa wa maonduma itheka kuma kilioni mbunge cha Kangundo aiweta kana enendi aingi mayitha mvalua maitheka valawa amenda mose itambia ya kuthokia maofisi masilikali na kukwata mvalua asu alame umathethe sia kusovia malio na ingi umathethe sia komina makwani makonetie itheka boni mutesia ena livoti. Kwina ngusanisio kana makwani maingi makoneti methanga na itheka isio ni mbingi sia ukamba ivo Kangundo na kwena na ofisa uyu ni kwithiwa ene mbingi matena mavalua maitheka kana taito ndinsi kwithiwa matena umanyi ulua itheka sia utiwa kana matavi kienda kwatea mavalua mo. Nimbwa katika Kangundo Lands Control Board na indi wito wakwa ni ukulia nduma Kangundo sub-county unenganile wa title deed winthi muno kitumi nundu andu aingi tita mesi ubo wa succession andu aingi ni matwilile miunda na ithe no mayaika succession ni kana makane wa title deeds aingi mavikia na utumia mavalua maitheka ila matiwe na umaemo kana mesio ofisa we weta kana nundu avata mavalua yani matethe sendini wa maundu kwethuka nyomoma kila muthenya ona kuvikia na usila makoni na vewelu makeyumilia maofisini magatethe wa kukwata mavalua ya maitheka sia utiwa. Title deeds ni valua museo. Title deeds nui ya dhamana kotini mwana waku akasila enza. Indi ilasi andu ala kundu tonya kuya. Ni umia weto kwa andu onze Kangundo sub-county. Moke obisini kwa DC kula nimbwa. Ni kana tumatethesie successioni wese hithi akanando ni mane wa title deed.
ongela kana inge maenende maleo kwata mavalwani kuleo tumia nesa maovisi kana miana yondela meno ya tongoi na wewe mwana thukumia langi meuvongeni wake nimeyumetie kutethia mwenende kukwata mavalwa ya mutethese kuonde vamwenda kumunenga umanyulwa maundu ala kivathukanyo elete kwithiwa yenda kukwata mavalwa utavigite kwa DC na sia obisi wakwa nikala nguite nungamisie nziani ngutavie succession yundu yikawa nundu ni nyuvetwe ni silikali na ngazetiwa nikana ngutethesie wewe wa Kangundo sub-county ndio mukulia kwanda ya sionthe nikana kila mundu eke balua wake ngusune mumbone ngonie nzia ya uthima saku nikana utumwa obisini kwitu Kangundo sub-county kwa DC indi wabikabunga utethesia nikana kwate title deed. Ota huu mwawaenende nake niwalesekana ingi momethia wana thina munene kufika maofisini makukwata mavalwa ya kaundini ya Masako ikule mavikie na uthengi wa maofisi mauthukumia uvakuvi nao na kumatethese kuolanga ngalama kana ivinda ila meutambuka kumantha mavalwa ya mavalwa acio methetwo maituthenia muno na tuvoya silikali wa kaunti ya Masako na wa national government uthengesia maofisi acu Kangundo sub-county nikana wese ithia tiyo eva transport nene tuithi na ende tuijirigiana na nene ala mekumanyuvero maunengane sindu isu maitutethecia nikana turonye ukwata nundu ithie te ma miunda ya tata na imatutiie na nitwenda tutilanganilwe miunda jitu kana wese ithia kila mundu aima kwake na ena balozi wa title deeds nundu nitegwa kana we bata muno nutonya usila we onza inigezi mwana agwa na kwatwa kana ona guna kwatwa ekwa uteta te asia silikali tuthengezi zindu isu wese ethia cie baguve na itu kuma kaundini ya Masako Mutongo TV nye nitoboni mutesia na indi wawina kitheka wa isa hitambia ya kumana undu tuona kwata waluosu na indi naikwate kana na ukuliosu wa umwani Sylvester ntio bika maobisini masilikali nikana tumane valua amo makwati kana ata pambothi umavanini itusioketheti na mauvombe yangi niwiyombanitye kuthivasa kuyana kiwia kusoma na kimanisyo kila kisiovyu na kusomea kila wivata nacho va Embu College nitukusomethia kwanzia mbailu na kukononoisya sokoni wa mawia thini wa miaka 28 nitutongoetie nthini wa kisomo cha ilu kila ni vamwe na ICT, cosmetology, engineering, hospitality o vamwe na business and accounting thini wa miaka isu Embu College nituvivithitie na kwa ili amanyiwa mbe wa ngili miongo ili nao mathauni vai wa kuelekanyo na itu nundu nitwaila sekinengo chaku ovamwe na kutania sithio situ kivathukanio wosani wa mwai wa katano kana me intake ni wende iandikithe na itu umunthi wono iwe umanyi ni alama tongoetie Embu College, skills to go places. Mukamba ni weze oima ni udhui na kwa uhondo ilete kupatithia oima waku Rafiki Habo Clinic ungua Habo Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa uiti mwithianu na ndawa siki wa ukunikili wake science kuikithia ni cia uvosia na siena udhu mwene waku nituitama ukipathukanio ta typhoid, ndetema, amiba, mbio, ulcers, kwalwe ni malenyu na arthritis, kulea kusia, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi nitutoka kwaku kila chumwa wakwambililia twithe wa Masako, Kibwezi, Makendo na Kabati, wakeli twithe wa Mombasa, Kathonzoeni, Nunguni na Zombe, wakatatu twithe wa Matuu, Mwingi na Matiliku, wakana twithe wa Kitui, Emali, Seikuru na Ikanga, wakatano twithe wa wote Kasikeo, Tala na Voi, wathanthatu twithe wa Ilopi, Mulolongo, Kambu, Mutomo na Chuso. Tuthokie maofisini maitu kana utukunie simu kwisila noti mwonza imwe ile itatu kana noti mwonza na noti mwonza noti kenda noti. Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iko kwa Mauvoo mbenge tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile vyasala situ.
wamanyiwa uminite kilasi cha form 4 na nusenga vala uthi kuendesya ndoto yaku yu usungi otiu Jordan College of Technology na ilaye musini wathi katwina courses mbewa miongo nyanya na ile minite kuvithukithwa ni serikali nthini wa iwango cia diploma, certificate on ndumwe na craft courses ta journalism and media studies, ICT, catering and hotel management, travels and tourism, business studies, engineering, fashion design, garment making and interior designs, health, social and applied sciences, beauty and hairdressing kana cosmetology on ndumwe na short courses ta uteleva kati wa ingi mpingi. Tuna alimu avivithie vamwe na mothiluko masio maki umuthi no kana kwikithia mumanyiwa witu ni muyanie nitumane ngaya manyiwa maitu kisomo kila cha ile nthi yonthe kwa thowa uyanie muvuko waku no kana kukwata mwanya waku kamirani ka wosani witu wa mwai wa kana na wakatano uende mwaka ni uangile miongoli na itatu apply no kana kukwata utuika ula wa elite kwa mauvombe yangetuthoke mavisi na maitu nyumbani jitu nzau ya Jordan Towers kana Elimu Center kana Alisa Plaza ila jikwame Nkrumah Street Musini Wathika. Jordan College of Technology, the leading TVET institution in Kenya. Nina udhocha tuendeye na kumanithia. Mukwatanithia wa kisio cha umiloni wa sua va Kenya kana Eastern Region Paul Rotich watongo siane ndi kuvanda miti kisioni cha ngutani kila kimwinge uthuloni wa sua kaunti na Kitui ni kana kutungia na kwa ilia mawithiluko ine na skuluni wa secondary wa ngutani tina wa kuambisi isasayi. Rotich ni waweta kana isasayi ni ungu wa walanio wa serikali wa kuvanda miti bilioni 15 vala wakulia ine ndi mami na kuvanda masovie miti isu. Lina Musangi na Mauvoo. Onena na kamemeka iti na wakuvanda miti kiseseni kia volisi kia ngutani. Ofisini wa Kivu vamana skulu wa secondary wa ngutani. Regional Commissioner wa ilembeta yumiloni wa suwa kana Eastern Regional Commissioner Paul Rotich ni waweta kana iseso yiva niwe kithitoni kia kuvanda miti bilioni 15 kufikia mwaka wa 2034. Tunatarajia kupanda miti na tangu tupokee mkoa kwa region nzima upanzi wa miti inaendelea na tunatarajia kwamba kwa hiyo nchini wote tutaendelea kuwahimiza wananchi kuendelea kupanda miti kwa mashamba yao kwa misitu ya serikali na kwa nafasi zote katika mashule, hospitali. Chaune wakulia nenzi utena kuvanda miti iemwa misuvie. Uneni wake ni wako wachamba une muyumbo wa kisioki Charles Ngusenguna. Na ule wakulia nenzi mekoni na iseso kavindani kambu wa yende na kuwa exercise ya kuvanda miti na tuikulia lumaitu mavanda miti kwa wingi muti umwe kila mwezi wa banda na muka inonyitha tena kiukia murokoi na inaendelea ngituendelea na kuunza no twaliule environment itu tukaeka kuiwezua ingi na mbuye kanzi ya kukanganikoa ya kwitumbeani kauli kindungururia andu maitu mamwingi west tuvanda miti mbingi na liga kivila ninaisi tuendo vanda miti milioni mwake na ningu kulia maprinciple na mind teachers manenge kila kana muti kila school mind vanda nikende environment undo kwa na vana kuutanisa kwa school na nuko nondo tena mungu nondo wa miti tutena miti tena mungu panda imiti na vanda imiti twaliule climate kitu na mbua iwe kwa wingi ne ukulula wende kuyenenzi mande na kuikonene seso ya kuvanda na kusovea miti va kauntini ya Kitui nzika yao nisia kukitana na mangalata nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma va skulu ni wangu utani mwingeo dhiloni wasuwa kauntini ya Kitui ni Lina Musangi. Nzamaila yungamite maona niyo mawimi va masaku SK ni ya umbula kana kuvikia vau wala niyo wa kuyumbanisya maona niyo ma mwaka huu uvikite kilungu cha miongo mwonza yuluwa yana maona niya na ala medhia wakisioni cha miwani va masaku meikwatiwa kutethia aimi na masomo yuluwa uemi na kuongela ngetha sio kileloni cha kukitana na nzava ukamba Daniel Mwangala nukueleze.
Ofisa munene ulaungamite mawonanio vanthi ya Kenya Batra Muthoka danena na ndikima Mauvoo kiwanzani cha Machakos Showground ni wandechekana kielelo kinene cha mwako ni kuvindizia aimi yulu wa nema ya kiumunthi ya kulea kuikwatia mbua na kuongelanga usiao undu na kuukitana nanza. Ni theme ila twinayo katika show ino ya Masaku na show ila tirani itesio mde katika nthino yitu ya Kenya. Na theme isu ni promoting climate smart agriculture and trade initiatives for sustainable economic growth. Kindu kimandithitie tieke kwetela mbuga eno tete leti kwasia nikuna wi sumwa itatu nikuna wi mwai ku kila tetele ni mbemba isuene pau iketha asiliu itetele mbuga ku kila tiende na kwika ni kuthukuma na national government kuthukuma na county government na nitimonete onthe na governor witu bani tunethiwe na kikalo kia sana ke na twane na nisia siendu cia kuongela uimi kuenhance uimi katika kaunti ino yitu ya Masaku kimweke kumanda kiwu na kupingia kiwu nikenda ta just climate smart tetha tauma mbuani nikenda with na drip irrigation na systems inge nikenda aimi with ni matona kuketha leu weanite kukiu ni kindu kimwe kila andu ingi andu mala mekuka show ni na exhibitors ala mekuka kuonania sindu cio itumatapitie kana focus yo ya ile itha yonanitie sindu isu nikenda tuke kuonia aimi tuko kuonia fanyi biashara undu maile kuima tutetela mbuga ingi ndaumbula kana nimekuendea na kwa ilia mawonaniwa mawemi ba Masaku ndu yumaketha maikusisia andu kuma kona cionthe cia nthi ya Kenya undu la witha wi utandithie Integrated land use master plan kwa Masaku ni develop a concept na concept hizo nitaendie na kwa governor na teka land nake na tona nia kindu kila kikwendeka Masaku itwikie national show kitheka kila tina chopa ni kinini muno na nitikuletie tongelwe kasiana undu muna ngali no titheetu na nitiandikite mabalua su nikenda tongelwe kitheka nikenda show ino itone kwitha itone kukua andwala matona kuka exhibitors na showgoers nake mwene kivila wa nzamela yungame mawonanio ba kauntini ya Masaku Lawrence Matolo niwombula isizo ya kwiyomba nene vikite kilungu cha miongo monza yulwa yana wala waelesia mawonanio asu matavikite kila undu wonthe nukwitha uvangitwe undu vailite kila tukikwatie cheu choneke ni aimi show yitu ni natwikie national kwasia national tuyasia ni kusetie andu mena mawonanio ma kiwango kije ulangu pewa balatu twa tuna kampuni nene na tuna mashirika ma serikali manena nene kwangelekana shirika ya National Cereals and Produce Board kila mwezi ne kwa fertilizer la wina subsidy ya serikali ni twithitwe na mo na wabika kibanda nicho kwetha matona ukuelesia ukamanya ndu tona kwa fertilizer twina ndu mashirika ma serikali ta KRA nimekuka nikana mo kuelesia ndu yuluwa maundu ma koti umya wa koti na siendo cia muthembosu kwa maundu meu metha me maingi mwako. Daniela Mwongela, Mutongoi TV, kuma ba kiwanzani cha Machakos Showground kauntini ya Masaku. Musumbi Dr. William Ruto niwe umbula kana serikali yake ni kumanda nzia ingisi ya kuthinikia makwani kana ngusanisio vandu va kwisala kotini na kwa yela kana kwikala yela meteleta makwani mo masilwe kinu kila kitumite kwithiwa na musukumano wa andu kolokoloni cia Kenya aina na chathini cha kumina mavundi sio cha maofisa ma kolokolo maana eli na miongweli na eli mansioni cho cha Ruiru. Musumbi Ruto ingini wawetakana serikali niendeye na kumanda kula ikwaka izisi ingisi ya yela ni kana kuolanga musukumano ula uende ukusiwa kwa oyu. Your Excellency, I want to thank you for 2 other programs that you're leading to support us, especially in the State Department of Correctional Services. One is the mechanization program of our farms, which you're supporting. And secondly, the program you are supporting for us to modernize the Kenya Prison Enterprise Services. We want to assure you with those 2 programs we'll be able to offer better services to the people of Kenya and to the inmates. Your Excellency,
It is always a sense or a moment of joy and pride to Kenyans and to our nation when we see disciplined men and women marching by and taking the oath, committing to serve this country and yourself as they have done today. We are truly grateful that you found time out of your busy schedule to grace this occasion. Sir, Kenya Prison Service appreciates the support we continue to receive from the government as we strive to deliver on our mandate of rehabilitating and reforming offenders to prepare them for integration back to society upon release. I note that more than 10,000 prisoners are serving sentences of 3 years and below. Further, 41% of the prison population is awaiting trial for bailable offenses. All these people need not be incarcerated. It is important for stakeholders in the justice ecosystem to seriously implement alternative dispute resolution and to consider alternatives to imprisonment for relatively minor sentences. I urge the judiciary to provide leadership in this matter and the Attorney General to initiate necessary engagements in this respect. To graduates assembled on the pass-out parade, your assignment is clearly spelled out for you. You will have the responsibility of performing your duties lawfully in a manner that promotes the objectives of our correctional system and complements our economic transformation agenda through occupational training. Naindi kwa Mauvoo asu twambothi umwaingio wanini etusiokethetie na Mauvoo mbeange lukathivasa. Mauvoo maende maalukete na iwinda na nzeve. Kwi Mauvoo alama etawe ni mawidhi ululuko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo. Kweli ve Mauvoo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa wa sivitali. Kweli kwi wau wita wakuowa. Kilungu cha uiti nikilawa kuambilelia kuambia saile na nusu siawiyo pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Mukamba aisie ngundi yambe niyo kau hindi ni siawe tuna ne kabila niambia wengi Mukamba ni wisi siya kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa Mukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongoi TV kwatanyo ya Mukamba ni twavika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kila ndwani ukamba witu kuma ketwinzine mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio sia kisuani nginyamo sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata ikilala wa nondo wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itina wa Vilingi kuvuvwa yu we makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongoi TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya Mukamba Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba nitwavika Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil.
This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Ni naudho chengi tuendeye na kumanithia alimu kuma kauntini ya Embu ni mamienda nzama ya kumandika alimu TSC kulikilila na kuikithia ni mamathethe cia na sindu cia mathau ni kana kwa ilia inengo cia amanthigwa maskuluni mainena kavindani ka kuvingwa iseso ya masindano ma mathau ma alimu skuluni wa imwana wa Chania musini wa Thika. Alimu ani maweta tamatetha cia wia wa bata muno wa kuoya manthigwa inengo ni kuthukanio na kwou imailite utethewa kukwata sindu isu cia bata. Ben Musau na livoti. Itina wa iseso ya kwambia mathau aya na alame kwatiwa kutwaiwa skuluni wa imwana wa Chania musini wa Thika. Mwene kivila wa nzama ya mathau Embu Paul Mugo nukuweta tavena mathina alamethi itwe maime kumbila ivindani ya mathau aya. We are loving challenges of sponsorship, but we are collaborating with many other sponsors like the Coupet, who have come in a strong way to be with us and to assist us. We also have other challenges where we do not have the structures about the whole program, but in due course we are sure it will be there. Especially hizi sports za walimu hatuna structures, tungetaka tamini zikuje. Naona wafanyikazi wote wa area zile zingine wanakuanga na michezo yao, wamesponsiwa na ile ambao employer wao. So naambia hata pia employer wetu wa TSC waingilie, pia walimu ni wachanga na pia wako na ile talanta. Na wangetaka pia ile interaction na kutembea kutana na walimu wa kule kwingine, tubadilishana mawazo na tusaidiane. Oingino kuweta alimu tamatetha cia wia wa bata muno kuikithia amanyiwa ni meana inengo ni kivathukanio kwa ukumenda kukwatiania kwa vamwe na alimu mamathau. Walimu hoye! Hoye! Walimu hoye! Hoye! Nake muyumbe wa kiliombunge cha Manyata Gitonga Mukunji watha na utongoi wake sioki tawukwa ilia mathau kauntini ino. Tunataka Embu ikue a sport destination. Tunataka Embu ikue inajulikana kiriadha, kisoka na kila kitu. Na walimu pia wajaachwa nyuma kwa sababu pia tunajua wamejitayarisha, wanaenda kule Thika, wanarudi na kikombe. Na yetu sisi kama viongozi ni kuwapiga support. Pithon Moshoki ni ofisa ula ungamia mathau na inengo serikalini ya kaunti ya Embu kwa ngaliko yake no kuweta tameyumbanitie kumanda ovamwe na kuoya inengo. Kwetu kutoka from the department ya sports tumesema ya kwamba tutashikana mkono na wao so that we can also build the talent in the different disciplines ili pia wakiweza kwenda even the other times performance iweze kuwa juu. Gilivotea Vilingi wa Mauvoo Mtongoi TV nyeni tawa Ben Musau. Naindi mbewa kuvinga Vilingi wa Mauvoo na mundu kwa sia Robert ni Abros kuma kitanga mwa Hills ngwato ni azimio inenge serikali mwanya ithukume mwene ngarama ya mikalile ithe maandamano timasio nundu mete wasio. Naindi buru kilangithio Vilingi wa Mauvoo twithia na ingi saito na nusu tiumanithia Mauvoo anangi nyenitwa Robert MUTUKU na keteresia mwende atwala Mauvoo wa kwanzia ya meko kwa uju